nibyo rwose ibihe byiza kuri mwe mwahisemo kubana natwe kuri iyi tariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025 twongeye kugaruka muri studio kugira ngo turebe byinshi bigezweho amwe mu makuru agezweho hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse no ku butaka by'umwihariko bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuba dukurikirana muri mu gihugu cy'u Burundi, abadukurikirana muri Uganda, mu Rwanda ndetse n'andi mu bice bigiye bitandukanye, baha ikaze kandi mbifurije kugubwa neza. Mwe mwese mwahisemo gukomeza kwibanira natwe, ni iby'ingenzi kandi ni iby'agaciro gakomeye cyane kurusha kubana natwe. Ubu rero tukaba tugiye kureba amwe mu makuru agezweho akomeje kugenda amenyekana guturuka mu bice bigiye bitandukanye bya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abasirikare batanu bo muri Kongo nibo batashye bavuye mu gihugu cya Uganda nyuma y'uko bari bahunze ubwo umujyi wa Goma wajyaga mu maboko y'umutwe wa 23. Ni mu gihe kandi mu nama y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yabereye i Kinshasa, Wang Xinya yasabye ko imirwano yahita ihagarara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo hagamijwe guteza imbere ndetse no gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington na Doha. Tukiraho kandi kuri iyi nama habaye ngombwa ko mu by'ukuri iyi nama y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba isaba ndetse igashyigikira inzira z'amahoro. Ni muri urwo rwego basabye ko ingabo z'amahanga zahita ziva muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hakurikijwe icyemezo 2773 byihutirwa. Umutwe wa 23 urasabwa guhagarika imirwano. Ni mu gihe muri Masisi imirwano ikomeje, ubwo ndavuga muri Kivu y'Amajyaruguru hagati ya Wazalendo ndetse na 23 mu bice bigiye bitandukanye. Ndaza kukubwira ibyo ari byo. Muri ibyo harimo Nyabashwa, Kasheke ndetse na Bituna. Aha bikaba bivuga ko imirwano imeze nabi mw'abantu mwe muri iyi myanya. Umutwe wa 23 urashinjwa ubwicanyi muri teritwari ya Rucuru. Ibi nabyo turaza kuba tubigarukaho. Si ibyo byonyine gusa, tugufite n'andi makuru agiye atandukanye. Turaza kwerekeza i Rwotamasimbi. Ukraine mu ntambara ihanganyemo n'Uburusiya igiye kubona indege zigera ku 100 z'intambara, indege kabuhariwe. Ni mu gihe Ubufaransa buri mu bihugu byongeye gufasha igisirikare cya Ukraine mu gukomera, aho kandi byagaragaraga yuko Ukraine irimo irasatira cyangwa se iri gusatirwa cyane mu kwamburwa Kiev bigizwemo uruhare n'Uburusiya. Ibyo byose rero akaba ari byo tujye kuba twagarukaho. Ku muntu amaze gukanda subscribe cyangwa sabone, bravo. Ku muntu utarajya muri groupe yacu ya WhatsApp, urareba muri comment, ntako bikigoranye cyane. Urareba muri comment urebe link twagushyiriyemo. Iyo link iraza kukugeza cyangwa se iraza gutuma urushaho gukomeza kwibanira natwe muri aya makuru n'ibiganiro, kuko irakugeza muri groupe yacu ya WhatsApp. Kaduhere ku bijyanye n'imirwano. Kuwa kabiri tariki 18 z'ukwezi k'Ugushyingo cyangwa se kwa 11, imirwano ikaze yongeye kuba hagati y'inyeshyamba za 23 zibarizwa mu rujuruzi rwa Kongo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo mu midugudu irimo Nyabashwa, Kasheke ndetse naho bita Bituna muri grupuma ya Nyamaboko ya kabiri muri teritwari ya Masisi mu majyaruguru ya Kivu. Amakuru aturuka muri bice nk'uko bitangaza avuga ko imirwano yatangiye mu masaha ya kare muri aka karere, ndetse ngo iyi mirwano ikaba yaturutse ku bitero by'umutwe wa 23 ndetse no muri Kazinga. Bikavuga ko 23 yaje kuhagaba ibitero mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ku birindiro bya FRDC na Wazalendo biri muri imidugudu uko igera kuri 3. Umuriro w'intwaro uremereye ndetse n'intwaro zoroheje zakomeje kugenda zumvikana muri utu turere turimo twumvikanamo imirwano. Gusa nkwibutsa ko ibi nubwo birimo biba, Kinshasa yasabye ko ikibuga cy'indege cya Goma kigomba gufungurwa. Kugeza kuri ubu rero iki kibazo cy'ibitero birimo kugabwa na 23 kigaragaza kugenda gake ndetse no guhungabanya umuhate mu buryo bwo gushaka igisubizo mu guhagarika intambara. Ni mu gihe iyi midugudu ikomeje kugenda yumvikanamo imirwano, abaturage rero baje kuba bahunga. Tubutsa ko nyeshyamba za 23 zibarizwa mu rujuruzi rwa Kongo zirimo zigaba ibitero kandi ni mu gihe ibirindo bya Wazalendo bita Bitoyi naho hari hagabweho ibitero. Ibi birinda ariko bikaba byo byaramaze kuba mu by'ukuri byongera gushimangirwa cyangwa se umutekano wongera gushimangirwa. Ni muri urwo rwego cyangwa se ni kubwizo mpamvu nakubwira yuko kuri ubu ngubu utu duce two tugikomeje kumvikanamo imirwano. Ubwo ndavuga Nyabashwa, Kasheke ndetse na Bituna, nguko amakuru arimo kurushaho kugenda
atugeraho. Tukiri hano muri Kivu y'Amajyaruguru, ni amahano akomeye cyane, ni amarorerwa mu by'ukuri M23 yongeye kuba yakora, nk'uko tubikesha igitangazamakuru kimwe mu bitangazamakuru bya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu itangazo baje gushyira agaragara kuri uyu wa kabiri, n'uyu munsi ni magingo ya mwabantu mwe, mu by'ukuri baje kongera kugaragaza ndetse no gushimangira ubwicanyi n'ubugome birimo bikorwa n'umutwe wa 23 aho abasivile basaga 30 bivugwa ko bagiriwe nabi bikozwe n'umutwe wa 23 muri teritwari ya Rucuru. Nk'uko bigaragara ngo ubwicanyi bwabaye mu minsi igera kuri 5 aho bwibasiriye abaturage bo muri shoferi ya Bwito, cyane cyane Kirumba ndetse na Kagando. Bivuga ko abahohotewe mu by'ukuri ngo harimo abarashwe ndetse harimo n'abarasuye mu ngo zabo, abandi rero ngo bagiye babohwa bikarangira nyine bashizemo umwuka. Uru rusobe ndetse n'irihohoterwa bikaba bishinjwa rero abo mu mutwe wa 23, aho guverinoma ndetse ivuga ko inyeshyamba zo muri uyu mutwe wa 23 arizo zibiri inyuma. Guverinoma ikaba yihanganishije imiryango y'ababuze ababo ndetse isaba ko mu by'ukuri hagira igikorwa mu maguru mashya. Ibikorwa nk'ibi ngibi by'ubugizi bwa nabi bikomeje gukorwa bikaba byahagarikwa. Ibi nabyo byabereye hano muri Kivu y'Amajyaruguru, nibwo UPDF yaje gushyikiriza abasirikare 5 igisirikare cya leta ya Kongo bakaba batashye. Ku wa mbere tariki 17 Ugushyingo, abategetsi ba Uganda batangaje ko ingabo z'igihugu cyabo UPDF zashyirije abasirikare 5 ingabo za Kongo cyangwa se ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC. Ibi bikaba byabereye aho bita Ikasindi ku mupaka w'ibihugu byombi. Ni inkuru nari nakubwiyeho mu masaha mu gitondo. Nk'uko ingabo za Uganda zibitangaza, ngo abagabo 5 harimo Serija Kabangu Nsingi Jansi, harimo Kaporali Brende Boteru Enoke w'imyaka 35. Uyu Serija Kabangu tutangira bafite imyaka 33. Harimo n'abasirikare nka Nkonyingu Mumbuya w'imyaka 26. Harimo Musungu Marubeni w'imyaka 22 bakomoka mu Pepe. Hariho bita Bakomba mu Pepe w'imyaka 20. Aba bakaba barahunze ubwo Goma yari yugarijwe n'imirwano ikaze ahanga mu burasirazuba bwa Kongo. Abakarandi bakaba baragereze aho bita mu Kongoro, hanyuma bimurirwa kuri station ya polisi aho bita Buhoma kugira ngo babazwe. Hanyuma rero baza kubazwa, bigaragara ko bahunze. UPDF yavuze ko yakiriye iryo tsinda muri Nyakanga 2025 hakurikijwe amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu ndetse n'amahame y'akarere agenga iyakirwa ry'abasirikare b'abanyamahanga. Nta n'umwe muri bo wasabye ubuhungiro kandi bose bahisemo gutaha ku bushake. Nuvuga ngo ntabwo bigeze bavuga ngo bagume muri Uganda, ahubwo bavuze bati reka twitahire iwacu. Umuhango wo gutanga ihererekanya bubasha, umuyobozi w'ishami muri UPDF General Major Stephanie Mugerwa yashimiye ubufatanye bwa hafi hagati y'izo ngabo zombi ndetse agaragaza ko ari umwuka wa Kinyafurika cyangwa se bashyigikiye umwuka w'Abanyafurika wo gukorana mu bufatanye bw'akarere cyane cyane nanone no mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Inzira zose z'amategeko n'ubuyobozi zikaba zakurikijwe rero muri iki gikorwa. Ku ruhande rwa Kongo, General Major Evariste Samo Kakule, guverineri w'ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, akaba yashimiye abategetsi ba Uganda ku nkunga batanze ndetse avuga ko mu by'ukuri ari ikintu cy'ingenzi kandi igishimishije. Brigadier General Mugisha Mureke Joseph, umuyobozi wa FARDC hano kuri uyu mupaka, nawe akaba yashimiye UPDF igisirikare cya Uganda rero kuri iki gikorwa cy'ubutwari. Avuga ko mu by'ukuri ari ibintu byiza cyane kandi ari intambwe nziza yatewe. Murabizi ko Kinshasa haherutse kubera inama rero yakiriwe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tukiri ku by'iyi nama rero kankubwire ko bimeze. Kinshasa hano mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakira inama ya 9 isanzwe, inama y'abakuru b'ibihugu za guverinoma mu karere k'ibiyaga bigari. Inama yari yateguye nyuma y'imyaka 5 nyuma y'inama iherukaga gukorwa kuri video conference mu Gushyingo 2020 yari ifite insanganyamatsiko igira iti
guhuriza hamwe amahoro n'umutekano hagamijwe iterambere rirambye mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi nama yo mu rwego rwo hejuru yahuje abakuru b'ibihugu benshi ndetse n'abahagarariye imiryango yo mu karere ndetse n'amahanga. Bose hamwe baganiriye ku bibazo by'ingenzi bijyanye n'amahoro, umutekano, ubufatanye n'iterambere mu karere karangwa n'ibibazo bikomeje. Mu batanze ibiganiro harimo Hwang Asia uhagarariye bidasanzwe umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu karere k'ibiyaga bigari. Yagaragaje ko umuryango w'abibumbye ushyigikiye gahunda z'ububanyi n'amahanga zikomeje cyane cyane inzira Washington ndetse na Doha ko ubu zigomba gutanga ibisubizo bifatika. Umudiplomate w'umuryango w'abibumbye yashimangiye ko byihutirwa guhagarika imirwano ibera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no guharanira ko abaturage babangamiwe babona ubutabazi. Hwang Asia, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu karere k'ibiyaga bigari, yibukije ko ICGLR n'umuryango w'abibumbye bihora bikora mu nzego zitandukanye z'ibikorwa kugira ngo bashinge urufatiro rukenewe rw'amahoro, ubutabera n'iterambere rirambye mu karere k'ibiyaga bigari, haba mu ivugurura ry'imicungire y'umutungo kamere, gushimangira ubufatanye bw'ubucamanza cyangwa se guteza imbere gahunda y'umuhora w'amahoro ahoraho ndetse n'umutekano. Iyi nama yabaye mu rwego rwo guhangana n'imvururu zikomeje kuba hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, nubwo diplomasi imaze gutera imbere. Itandukaniro hagati y'imihigo yafashwe mu masezerano nuko hariho ibikorwa by'impungenge, ndetse basaba ko hakora ubunyangabugayo, kwizerana ndetse no gushyigikirana mu bikorwa byimazeyo mu byemezo byafashwe. Nyuma yo kugwa kwa Goma ndetse na Bukavu mu maboko y'inyeshyamba, kuri ubu ngubu ibiganiro bya Rwanda habaye ko hageragezwa ibiganiro bya Rwanda, ariko amasezerano ya Washington na Doha akaba ariyo asa nk'ayateye intambwe mu guhagarika amakimbirane hagati ya leta ya Kongo n'u Rwanda ndetse n'imitwe yitwaje intwaro nka 23. Bakaba rero basaba Kigali, Kinshasa ndetse na 23 gukurikiza aya mahame. Byanze bikunze mu by'ukuri bakasaba rero ko hari ikigomba gukorwa vuba bidatinze mu maguru mashya. Mu bigomba gukorwa harimo ko inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 mu by'ukuri zigomba gurekura bimwe mu bice bagiye bigarurira. Harimo ko mu by'ukuri guverinoma ya Kongo Kinshasa nayo yasabwe kureka imikoranire na FDLR. Hagati aho kandi u Rwanda rwahakanye ibyo rusabwa cyangwa se ibyo rushinjwa byo gukura ingabo zarwo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abavuga ko ngo ibyo birego nta shingiro bifite. Gusa kugeza n'uyu munsi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se leta ya Kinshasa iracyashinja u Rwanda kurugira ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo bakomeje kugenda bagaragaza ko ngo ibyo ngibyo bitaba ari ukuri. Ni muri urwo rwego kandi mu byavugiwe muri iyi nama bivuga ko harimo n'ibyo ngibyo. Iyi nama ya 9 mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari yabaye yari ifite insanganyamatsiko igira iti guhuriza hamwe amahoro n'umutekano mu iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Ni inama rero yashojwe n'ubundi kuwa gatandatu tariki 15 Ugushyingo Kinshasa mu rwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse abakuru b'ibihugu n'abahagarariye za guverinoma bari bagiyeyo. Ku bijyanye n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari na cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hasabwe ko ingabo z'amahanga ziva mu karere kari kuberamo intambara, ndetse ibi bigakorwa mu buryo bwihuse. Ntabwo higeze havugwa byeruye u Rwanda. Uru Rwanda kandi narwo rwari rwabonetse muri iyi nama yari yabereye Kinshasa. Gusa akaba harabayeho ko gusaba cyangwa se harasabwe ko ibyo bikorwa byahagarara. Inyeshyamba za 23 zikaba zarasimangiye byihutirwa ko mu by'ukuri zigomba kwamurwa intwaro cyangwa se gushyira hasi intwaro. Ibyo byose akaba ari byagiye byirwaho muri iyi nama. Ni byinshi byagiye bigarukaho ku bijyanye n'u Rwanda. ICGLR irasaba kandi ko ibihugu bigize uyu muryango byashyigikira ingamba zo gutesha agaciro bikorwa mu by'ukuri bya FDLR, na cyane cyane mu rwego rw'amasezerano ya Rwanda y'ibikorwa byiswe CANOPS, mu rwego rwo gushyigikira iyi nzira ayo kugira ngo haboneke umutekano. Inama ibaye mu gihe amakimbirane akomeje kuba hagati ya leta ya Kongo ndetse n'u Rwanda, nubwo diplomasi yateye imbere ku mapuro, ariko mu guhangana
haracyagaragara imbogamizi nk'uko bigaragara. Ibi rero byose bigakorwa mu guhuzahuza, ndetse ni nyuma y'uko kuri ubu bigaragara ko hakenewe noneho intambwe ifatika mu guhagarika ibi bikorwa, kuko bitabaye ibyo ngibyo ibi bibazo biraza kurushaho kugira ingaruka zikomeye cyane, yaba ku batuye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku batuye mu by'ukuri no kubagaragara no mu bindi bice bigiye bitandukanye mw'abantu mwe. Ni ikibazo rero cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni intambara ikomeye, ibibazo twari turimo tugenda tugarukaho uko birimo biragenda mu by'ukuri bihindagurika umunsi ku wundi. Kuri wari udukurikiranye uherereye mu bice bigiye bitandukanye, reka nkubwire ni wakoze cyane kudukurikirana, kandi wakoze cyane mu by'ukuri gukomeza kubana natwe. Ni by'agaciro gakomeye cyane, kandi ni iby'ingenzi kurushaho kwibanira natwe. Hanyuma rero reka ngushimire nkubwira nti wakoze cyane kudukurikirana, aho tuza gusubira mu masaha ari imbere ubwo turaba tureba n'ibindi biraba bigezweho ku mutekano, politike na diplomasi mu by'ukuri hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Makuru nababwiye ko tuza kugaruka rero, turagaruka ku bijyanye na Ukraine ndetse n'Uburusiya, aho ari amakuru yaje kugenda amenyekana rero kuri iki kibazo. Ikibazo nacyo kirimo kiragenda gihindura isura. Ubufaransa burasaba Ukraine kwitondera ibibazo by'Uburusiya. Ubufaransa bugaragaza ko buzaha Ukraine indege z'intambara zigera ku 100 zo mu bwoko bwa Rafale F4 hamwe n'ubwirinzi bw'ikirere bukataje ku bw'amasezerano akomeye yo kongerera ubushobozi Ukraine bwo kurinda ibitero by'Uburusiya byica abantu. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yashimye icyo cyemezo, avuga ko cyanditse amateka nyuma yo gushyira umukono ku ibaruwa y'ubwumvikane bw'ibanze bw'impande zombi ari kumwe na mugenzi w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu kigo cy'indege za gisirikare cya Valles Villacoublay kiri hafi y'umurwa mukuru Paris w'Ubufaransa. Kugezwaho izi ndege z'intambara za Rafale F4 biteganyijwe kuba byarangiye bitarenze mu mwaka wa 2035, mu gihe gukorera hamwe indege nto z'intambara zitajyamo umupilote, drone zo gutahura no gusenya izindi nkazo intercopter drones byo bitangira muri uyu mwaka. Amakuru ajyanye n'amafaranga ntaramenyekana, ariko amakuru yo mu bitangazamakuru byo mu Bufaransa avuga ko Ubufaransa buteganya guterwa inkunga n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ndetse bugakoresha imitungo y'Uburusiya yafatiriwe. Ingingo iteje impaka yaciyemo ibice uyu muryango ugizwe n'ibihugu 27. Mu kiganiro n'abanyamakuru ari kumwe na Macron ku wa mbere, Zelensky yagize ati aya ni amasezerano y'igihe kirekire azamara imyaka 10 uhereye mu mwaka utaha. Ngibyo rero iby'Uburusiya n'Ubufaransa, ibya Ukraine n'Ubufaransa ndetse n'Uburusiya aho bihagaze n'ibijyanye no gutanga indege kugeza kuri ubu. Ubwo rero murakoze, mbashimire cyane. Tuza dusubira amasaha ari imbere tureba n'ibindi babigezweho. Nge nari Bosco Mutaramu cyane.